KCTV Lon Rashapi daga Frank Motors kajaka dekali ga bathamai jong Tata Motors halat ko ni Shillong ringkat bakanet foodish ordal mapi nginwan ramani hakir dobyeng jongpi Uba pensingai NSA makasni balang jangka khat pratari ko benai jemang arajar arpuar ula peli pak ba ya galenti ya kijat halang kerding mingi shalom ban lech sayeng dorbar snong ya kabala snal lingba ka on tight grand jangka 15 finance commission jang usnam arajar arpuway ya kabala pentrai kam na Khasi Hills Autonomous District Council Haka jing play ya gani kadenti yat kijan la sakhi lang do orang ba snong Dr. B Basayo moy kinong song snong bat kin thobru kinong kit kam snong pada play ya gani ka footpath orang ba snong ki orang ba snong ki orang ba dong na ki dong bota ke pi barok gibedan gani ka step ka kemani pi barok masuk kemen sibune ban bat play gani ka step ban yo ban play gani ka produk ban play gani ka footpath ka ban kami bon dia nak try di babun hitam tu mau sekali ni beri chairman akan report juga pentindak dia pot dia kita akan ikuti apa ni akan pino ini Then khi lại đây là cái đen chúng đi bảo biển xem bạn mình đi chụp nó cái cầm sông thì làm bảo đông và mà khi thì phải nó thì khi thì và nó đi hoạt vào như cũng đồng cái cầm sông thì vậy và thì đồng sông sông nó cũng chụp người dân khi sang ta mình xem cái thì sông kia và để tây cái sông cho và cái nó lại cái chính khôi cái chính suva cái chính internet long sarong cái cái vậy bạn sông hay cái sông cho mình di awal ni gambar senang mendan, bah mau kan ni kan di sini kan kami berjanji kalau di teman rumah seno, alamu kalau antara itu ni bandai cing dorang ni seno, kalau misalnya bah itu kan makin start lagi, dengan anggung bah bandai itu kan jelas mau baru seno, anyway to, nanti yang sukman bah ni start dia akan benda akan dikam, kalau si bentar nak benda ni seno dia kasih senang, ala kan ini. Nah, hal berbau ke senang ulu ingin menyam senang. Bagano ke nukat kam, kat instead kami syok ya tangkau MDC, neo MLA, kasyang ulu hagi menyam senang. Habang kawan berbisit iki kumki mengilam senang beran substitution. Kilomba apa sih ada ngidon kam kata. Ikat ini sisa nama baru mengilam senang bilang tadi kita nak kebentar kapit kapian. Hargamian kalau itu par di nasional di Parokoi. Pada tanda persilam, namanya kita mengadil beliau bahkan Pak Balik Kerki. Tapi Pak Balik Kerki ada bekas siu ke kampung. Lalu siam di Disgusel, mari orang siam, apalagi di penting berapa Disgusel di rumah juga. Lalu chairman di Disgusel, kalau dah legislatif Parokoi. Kata ketika yang ska mission ke juga, berkumpul dong yang kat pala banten bah, banten temai, banten tina. Karena tadi kesenang belum siap jadi rantai mariawan kesan berdifai ke kesenang, dia kesenang install. Kacau amni orang terbiru masuk kesenang macam. Atau kalau mana yang soal dalam tu, ada tentang footpath ke internet, kantor ke signboard ke internet. Ibrio bagawan pun campaign dia image tu kan terbaik no ia lepas office ni kan juga sino. Kaburam jeng jiwei bawan hada sino langgar ni campaign image tu kan terbaik sino. Ya office tu kan terbaik sino. Kalau mau itu apa ni dia sedang tahu. Apa yang kita paling pak mundu misteri bola company state ni kam. Jiwei tu up sanction order. Ki up work order, ki aman practice scheme. Nah, saya kali esok joki, on the way berisi order. Tanpa ada prosedur, nak prosedur kita ini berita banyak makin. Prosedur paling yang berita kasih dia, tidak mungkin apa persen itu belum tahu. Kan dia cuma kali kalau kamu kaji mungkin cuma, bah, haplek bah, troy kaya. Dengan tayi tentang setiap orang bagi kredit dengan footpath. Kasaingbut juga senang, mau bahasa Surau. 5% berkeinginan dengan beliau berada mau benar dengan 3% memperkirakan nongkrong dulu. Kita
dan company benar tidak. Anyway, at least kalau kami fokus lah. Kung nung siyempre kung MDC as no ba company kalau balik lang na kung taga pahagam niya karo ikapa. Nalin hijit yang apa nung khot managing committee. Yung kapag karong ka Godling High School. Da khot managing committee yung ginawitay nga sa nga ayam saya malin higit really temo kas Jackson da baliban March pa no kaya juji da po high school larong ka Rong siap pikan. Tengok ibu orang nulis, ibu aku orang tumai. Apa sih juga, kalau urut, ongcit kerang. Kita tak jendela kesul kofin tu. Kia ginong goblin, aku goblin sungai kesetiap kan balik. Nama apa kadang kita skim jom piu pai pa, on the way. Paling butek. Nagyari siya kaman. Kamu kaju nam tengah dikasih jom piu ang kita. Kasnong lang gerding bini. Hal keempat Islam kan kata-kata, kita don infrastruktur kan kata-kata. Hagi sinong we don indoor sport complex, we don playground, we don di PHC, we don di drainage system di Babiang, we don di footpath di Babiang, we don di street light di Babiang, kasinong gapo gapi. Hagi kamnya. Nah, street light nung apa sih fokusan belian ni, nah isu. Nah, sukai belum kayak kesini bakal lain atau kalau MDC mat, ada orang yang mentang lah, ya boleh footpath, drainage, gitu bakal, tak boleh khasar pula. La persian perlek pula. Kesuruh kasinong alang keding ini kada nonton bahan kemari ya, mau pada komiti hall nak kaya nonton pada kami. Ke playground ini kena sama nonton. Kami kat alang keding lagi kan dijumi kebayat ke nanti. Ngapain kita dendam bahaya kan drainage sistem apa yang dah. Nang bagian nombu problem ibrio hata poli. Jika dia bersama budin terlapa, yang dia yes jika skim tak apa. Nampak dia dengan kesulitan kita jerom. Biasa kan itu nak kesinong, karena sudah suci budi ini kesinong. Kita kira tanya few points bang highlight nam tak dream the vision ya kesinong langkah ini. Kita baru sebut ye. Nampak lagi yang di football mengofi, yang di drainage system, yang di street light, yang di surau, yang di nadong apa di playground kan mau